इमेज पादम येंगी बक्वाकी बपु दम कुमार नौरन आहान बदा रामनोक समने खुरमजरी गसगी मरोबे पाव पिजद्रिगी मायोक मांगोइनना मयामदा निसिंजबा कोविड-19 की अनिसुबा वेब लबदम मसिन सुपाक संग संद्रोकुना मयामगी पुरसिदा अचौ सैथेंग पीररी लाइचत असिबु मायोक नबदा लेंगा खक्तदा इंथोकपा यारोय अखोई खुदिंग अमटोइना अखंग अहिसिंग अमदी लेंगाकना पीरिबा कोविड-19 चना कारवन सिन ngang चटुना लाइचत असिबु माइथिबा पिमिनरसि काउबिगनु यारिमम खै युमलिमदगी चथोक्तबा तंगाई फदबा चथोक्लबसु फेस मास्क उपा सोशल डिस्टेंसिंग नाकपा म्याम पुनबगी थबक थादोकपिबा खुदसा हैंड सैनिटाइजर नत्रगा सापोन सिनजुना तोइन हामबा अमदी वैक्सीनेशन सोयदन तौथोकपिबा हौजिक ngasiगी मरबे पाव पिजरी मालेमगी ओइना हौजिक फावदा कोरोना वायरस की एक्टिव केस करोड़ 3 लाख अमा लिसिंग निफु हुमदोइगा चाटेट मफुगा तरेट लैरी खालसा एट इंडिया चैरिटेबल ट्रस्टना मणिपुर मियामगी दमक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन यांखै खुसिनरखरै लैबी विलेज दा कोविड वैक्सीन कापगी थबक चटखरै लोइनना क्लास 12 की एग्जामिनेशन पांथोकनबगी मिफम अमा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना चेयर लौदना पांथोकरै हौजिक मपुंग ओइबा पाव लौबिरसि मालेमगी ओइना हौजिक फावदा कोरोना वायरस ना मियोय करोड़ 3 लाख 63,495,953 हनखरे एक्टिव केस ना करोड़ 3 लाख 1,4,4,3 ओइरी नाबदगी फरखिबना करोड़ 10 लाख 19,4,9,9,3 लैखिदबना लाख 19,3,50,9,5,9,9 हौजिक फावदा वायरस असिना ख्वाइदगी सैथेंग नंगलिबा लेबाक असि यूएस ना ओइरी लेबाक असिदा हौजिक फावदा केस करोड़ 3,59,9,4,2 थेंगनखरे एक्टिव केस ना लाख 59,9,3,9,5 नाबदगी फरखिबना करोड़ 2,53,19,5,9,8 अमसोंग लैखिदबना लाख 2,93,9,5,3 अनिसुबदा इंडिया ना ओइरी लेबाक असिदा हौजिक फावदा केस करोड़ 2,95,9,5,9,9 थेंगनखरे एक्टिव केस ना लाख 19,5,9,5,9,9 नाबदगी फरखिबना करोड़ 2,53,9,5,9,8 लैखिदबना लाख 2,93,9,5,9,3 अहुम सुबदना ब्राजील ना ओइरी हौजिक फावदा लेबाक असिदा केस करोड़ 1,94,9,9,5,9,8 थेंगनखरे एक्टिव केस ना लाख 13,93,9,9,9 दा लैरी नाबदगी फरखिबना करोड़ 1,94,9,9,5,9,9 अमसोंग लैखिदबना लाख 3,9,9,9,9 इंडिया की ओइनसु महाराष्ट्र स्टेट असिना हौजिक फावदा केस लाख 55,9,9,9,9 थेंगनदुना अहानबदा लैरी स्टेट असिदा एक्टिव केस लाख 3,9,9,9,9 नाबदगी फरखिबना लाख 51,9,13 सुबना 95 अमसोंग लैखिदबना 48,300 अनिसुबदा कर्नाटका स्टेट ना ओइरी स्टेट असिदा हौजिक फावदा केस लाख 19,9,9,9,5,9,9 थेंगनखरे एक्टिव केस दा लाख 3,9,9,9,9 नाबदगी फरखिबना लाख 19,9,9,9 सुबना 92 लैखिदबना 19,4,9,9 अहुम सुबदा केरला स्टेट असिना ओइरी हौजिक फावदा स्टेट असिदा केस लाख 19,9,9,9,93 थेंगनखरे एक्टिव केस ना लाख 2,49,9,9,8 नाबदगी फरखिबना लाख 19,19,9,9,13 अमसोंग लैखिदबना 8,9,9,9 कोविड-19 की मरकता मथौ तौदुना मियामदा मतम की ई पाव यहुन्नबा होनरिबा इमेज टीवी कक्सिंगी पामुयमा कोविड-19 सैथेंगना नंगदुना हौजिक होम आइसोलेशन तौदुना लैबा सिदा सान थकनबा अमदी हिदाक लांगथकी मतेंग पीखरे इमेज टीवी कक्सिंग स्टाफ सिंग अमसोंग इमेज टीवी ऑफिस की माइकैदगी सान थकनबा अमदी हिदाक लांगथकसिंग टेंगबांग पीखी अमसोंग अनाबा अथुबा मतमदा
फगलक्तुना मौसागमना थौ पांगबा ngamba oration hainasu taibung apu infamda thoni jaki amromda Thawal District Working Journalists Union gi thomising nasu image tv gi pawmi asina home isolation tawdron leiba sida hidak langthak amadi sana polam sing mateng pangkhre pawmi ase Kaching District Journalists Association kadja gi general secretary gi thausu puduna Kaching District ta leiba pawmi singbu awang thakda yam pukhanna ba yamna kan honna ba naha oiba pawmi amani hairi Khalsa Aid India Charitable Trust na Manipuri miyam gi damak pirakpa oxygen concentrator machine sing ase khusinakre Gurudwara Prabandhak Committee Imphal amadi Punjabi Samaj Manipurna pun sendurang ase Imphal gi Thangal Bazar da leiba Gurudwara da pangthokiba asamba throm amada machine sing adu Lanai Healthcare Service Provider amada khusinakhe throm adu da the Shanghai Express ki proprietor Nishikant Singh Sapam Gurudwara Prabandhak Committee Imphal Vice President Puran Singh Laik Yangbam Makha Lekai da leiba Primal Care Health Service ki partner Singh Priti Thoksom amadi Devsis Thodamsu Sarvyakhe Thomadu ka mari leinana Gurudwara Prabandhak Committee Imphal Vice President Puran Singh na hai Khalsa Aid International ase malem gi thakta humanitarian service toba organization amani Khalsa Aid International ki Makhada Khalsa Aid India Charitable Trust na Malemda Sandok leba COVID-19 laisat asidagi ngakthoknaba amadi kananaba paikhatpa thabak thoram singi saruk ama oina Manipurda oxygen concentrator machine yankhai tengbang polam oina pirakhe haiba machine sing asigi manungda kunthra Primal Care Manipurda ngasi khusinagani aduga lemhoriba kun aduna committee gi thomisingna sinlaga tangai fadaba phibam singda yenglaga miyamda Pangangani Oxygen concentrator machine sing asi darka leiba miyamna Primal Care Manipur natraga committee asida pau pipirakpa yagani hainasu Vice President na makhata khi Shanghai Express ki proprietor Nishikant Singh Sapam na hai Khalsa Aid ki maramda hana pau kaya takre adubu ngasidi hakthengna makhoi gi puksel saurba amadi mioibagi minungsi senba thabak thoram sing hakthengna uba phangle Khalsa Aid ki thabak ase Khorang ba miyo de ising pitak pugum mani oxygen concentration ase isorna tharakpa ga pangkhakni haiba wafam ga loinana Nishikantana thagatpa phongdokke loinana mahana Khalsa Aid India Charitable Trust ta angamba seli mateng su peki oxygen tu matik darkar le matamda moin oxygen concentrator yakai thabir pase line thabir pa chak mane adu si se criminal health care through sakani moya azana to bigani thajadei aduga kari haidro khangde adu akhoi yamna thawai thamoi dagi akhoi thagachari aduga thank you Khalsa Aid aduga smaina to bibase akhoi gi ishwar gi roop nimoi to bibase mateng pakbise adu haraga ai wapam sila nosin Primal Care Manipur gi partner Priti Thoksom na hai oxygen concentrator machine sing ase Khalsa Aid ki aning bagi matung ina laita lairaba miyo singda lemna phangangani tawutabu sinaba loiraga matungda amuk loksingani makhatana mahangna Khalsa Aid Randip Huda amadi Lin Laisambusu thagatpa phongdokki District Immunization Office DIO Technopol Dr. K.S. Gojen amadi Primary Health Center Moregi MO in charge Dr. K.S. Santikumar anina lusingba team amana More dagi kilometer kunithoi rom satdaga leiba Leibi village gi khunja marfu nipan da COVID vaccine first dose kapagi thabak ngasi chathakre mamang da su village asigi mioi kun rom su Primary Health Center More da laktuna COVID vaccine ase kaptok pasu laikhrabani adubo makhata na khunja kamarum vaccine ase kapning labasu sathok sasin gi khudong sa da kaya Leiba maramna Leibi village gi chairman na yargadi village asida medical team ama lakpidona COVID vaccine kapthok pinaba hajarak padagi ngasi gi vaccine kapagi thawak asi sathaki bani hairi ngasi gi vaccine kapthok pa duga mari leinana Leibi village gi chairman TS Angkhana DIO Dr. KS Gojen amadi MO in charge Dr. KS Santikumar anina lusingba team asina village asida laktuna khunja singda COVID ki vaccine first dose kathok pibagi thagatpa phongdokpa loinana second dose gi matam dasu village asida lakpiduna khunja sing asibo vaccine kathok pinabasu mahagna phongdokke ngasi singjamai kendra gi yumthong lising tareta speaker yumnam khemchana asangba senpham putoktuna nongda sangba
चानब थक्नब पोलमसिंग ngasi यंथोप हौख्रे हिरम सिगी मरी लेना सिंगमई केंद्र के MLA और स्पीकर वाई खेमसान हाई कोविड-19 की सेकेंड वेव असी अंगम थाकता होनदुना लांथिंगनगनी मियामनसु लाइसत सिदगी ngaktoknaba lengakna piba SOP ngakna chatnaba mahakna appeal tawrkle second week bi COVID-19 si pandemic si mawang de yamna kena yamna tijada ba haitare no aitama yam thine but akoi gi level la ajen MLA jama gi MLA moi na gi angam ba sang thengnagani aikhoi miyam gi seva tawge haina थोरक्लबा ngakhtani asigumba matam sida miyam gi seva tawdana aikhoi karam matam tawgani miyam gi seva tawba haibasi isor gi seva tawbani haina pi Premananda Maitai State General Secretary BJP Manipur Pradesh na phongdokre ngasi sewa hi sangarthan program gi makha chatrak basaruk amu aina malom Mega High School malom amadi College of Social Work Maitram Awanglekai da hangliba Community Home Isolation Center gi COVID-19 warriors gi volunteers sing da face masks hand gloves hand sanitizer amadi water bottle pirna mating pangkhibagi thoram amada mahangna wafam sing si phongdokhibani पार्टी की डेडिकेटेड वर्कर पुनमक्ता अपील तौदना PS प्रेमानंदन हाई पार्टी की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी सिंह अमदी मंडल लेवल कमिटी सिंह दा लेरिबा पार्टी की डेडिकेटेड वर्कर सिंहना इसाना सेक्शन जबग लोइनना अवाना तारबा मतमदा मियामगी मतेंग पांगनबा खन खिबग लोइनना मतम सांगना सेवा तौबा ngamjanaba aikoi punna section na SOP singa na thabak thoram sing pangthoksi haina su phongdokhe ngasigi tengwang polam yanthokpa duda PS Foni Maitai President BJP Imphal West District L Novo President Kisan Morcha BJP Imphal West District L Indrajit President BJP Nauria Mandal Amadi BJP Imphal West District COVID-19 Warriors Team su saruyakhi Hauzik COVID-19 ki anubu web asina khamthengna warwa matam sida hene phim solve singi manungda ama oiba children home sing amadi all age home sing da Irabot Foundation Manipur na nongmada sangdaba yadra problem khara khudol tamkhre Irabot Foundation ki team amana moma ga kusamnarga leptna sathrak leba lawmi singdagi manama sing leiba amadi darkar leiba maham singda yahonbagi thabak ki manung sanna ngasi all age home amadi children home sing da sana problem sing adu khudom tamlambani team asina Imphal East ki manung sanba kaibi sanapat da leiba yaibilem children home kangpokpi district ki manung da chanba ti Phainom da leiba Royal Children Home amadi Napetpali da leiba Senior Citizen Home Imphal East da leiba all age home singda seng hawai tilho thau gobi karot akhabi alu biscuit seni jamana singba kaya piramke COVID-19 thengnaba lengakna curfew sathrakhibana awaba saitheng nanglaba Kakching Assembly constituency ki manung chanba Palel ge yumthong satret ka yankhai romda BJP Manipur Pradesh ki special invitee social worker chairman Bubon Technical and Skill Development Private Limited Naurem Navasandrana Mairen Khongdrum Seni amadi Chamanana Singh Polam Singh Tengbang Pikre Youth Volunteer Association YVA Palel ge khuthangda Tengbang Piba thoram aduda Naurem Navasandrana hai COVID-19 ki anisuba wave asi thingnanaba India amasung Manipur lengak asina sanaba seng yenba yauna thabak thorum kaya amadi lakhut piri miyamsu yumdagi thokpa yadrabadina sanaba manamasing phangnaktabagi awaba khudongsadaba kaya ama mayoknarakpa asi ubadagi Kakching Assembly constituency gi palel hariba khulasida ahan boina mahaki maikaidagi yumthong khudingda ngasi piriba tengbang sing asi YBA gi members singda khusinazarga miyamda phanganjabani makha tarpadasu Kakching SC gi atai maham singdasu tengbang asi makha tana yenthok khigani haina phongdoke mana masing gi matang dadi aikana awaba akhoi gi lebam su leitaba dukan lona lonba ode mi thokba yadaba gi awaba asumba tarba aikoi gi matam asida ayangna sumaba Kakching kendra gi manungda leiba aikoi gi palen haiba palela sida leiba yumna yum satu ka yankhaida yamba yamdaba akhoi gi khongdum mairen amadi sini chana jingba akhoi mana masing khara yu volunteer association gi through da ana singa si sinajabani masina mokhoi gi khuthangda palenda leiba yu yankhaya si yongnaba sinajabani Tengbang yathokpa aduda YVA gi president Roman Khumanna phongdokpada sathaiba curfew manungda yumdagi miyoi amatra mapal thokhaloi haibadi lengakna covid ki ahanba wave ta
ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯋꯦꯕ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯅ ꯐꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯥꯗ ꯊꯛꯇꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯝꯅ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯆꯥꯛꯈꯨꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯤꯡꯕꯗ ꯆꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯂꯦꯞꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯅꯔꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯠ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯥꯂꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯁꯨꯔꯤ ꯅꯣꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯁꯥꯄꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯜꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯂꯥꯏꯆꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀꯦꯌꯔ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯇꯈꯦꯜꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯦꯖꯤꯛ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡꯈꯣꯛꯇꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯆꯤꯡꯅꯨꯡꯈꯣꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯦꯡꯃꯥꯡ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯈꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯖꯦꯟꯕꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯦꯡꯃꯥꯡ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯁꯥꯄꯝ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯜꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ LKYDA क्लब सिंधुना मिशन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 हाइबा थीमदा लाइफम खुनौ अमदी सांगपम बाजार की अकोइबदा लैबा लेरक खुलक दुकान पुलिस आउटपोस्ट ATM ऑयल पंप नसिंगबदा सोडियम हाइपोक्लोराइड कापथोकपा अमदी पोस्टर कैंपेन पांगथोखरे ngasi hidak kapthokpa amadi poster campaign aduga mari leinana LKYDA gi general secretary ngasepam Rakeshona Ponukibada Laifam Kuno Amadi Sangapam Bazar gi akoibada leiba mioising anaba masing nomagi hengalakpa asina maram wairaga hidak kapthokpagi thabak amadi poster campaign asi pangthokpani haina phondoki amromda Laifam Kuno da covid positive oiduna leibadagi home isolation tawdu leiba imung singdasu nomada sangdraba yadra problem sing yenthokduna lakli makha tanasu chathaki haina su phondoki makha tarakhi Yumdagi mapal tholakpa matamda marks upa kaubiganu khutsa toin hamdok piu amadi mi amaga amagi marakta fit taruki arapa thambiduna sarkarna piriba SOP ngakpinamasu mahagna makhatana appeal tawki Oirel Laimarol Mera Paibi Apunba Manipur gi Publicity Secretary oina matam sangna lebak miyami thawdo wathok kayada isang thawna sarup yarakhibi RK Sanahanbi Devi Khoyathong Polem Lekai de leibi imasi masagi anaba amana maram oiraga Hokiba Megi Tang Kunda Lakidabda All Community Development Organization More Akodongi Makedagi Ima Sina Lebaki the Mahona Biramba Kaya do Nixing Bagalina minute and 2 minutes left na our Pondrokle Amadi Lakidrabagi Imungi of the Su Akodomna Saru Garakli Lakidrabi Imagi Tawaina Mapugi Kuyada in the Signal Labor Orson Hainasu Akodongi General Secretary na Thorpe Pasero Amana Pondrokli COVID-19 लाइसेट की एंग्रोने येथोक्तुना लेरिबा क्लास 12 की एग्जाम असिंगी मतांगदा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ना चेयर लौदना ngasi phangkiba high level meeting na short format exam pangthonabidamak ayamba motpinaki hairi state aloba examination singda state government singna apamba matamda amadi maungda tawnam su khanaki hairi ahanba option da exam adu tha hum yanungda pangthokpa ahanba thadana pre exam activities singi aduga anisuba tha anina exam pangthokpa amadi result haidokpani atopa numit kunthani gi manungda governmental exam sing pangthokpani exam su major subject sing gidamak pangthokpa aduga minor subject sing gidi major subject sing gi performance yanglaga mark pi ba haibu wafam khanabadu da yaure major subject 38 gi matamna minute maudra pangthokadabani mairo singna language ama amadi elective subject hum damak exam thagani subject sing asida makhoi gi
परफॉर्मेंस यंगलगा मंगा सुबा अमदी तरुक सुबा सब्जेक्ट की रिजल्ट पीगनी हाइरे म्यांमार की लानमी की लेंगापते यारिंग फोंडोक लिबा इहौदा यावरबगे नमक वजा लाख अमग लिसिंग कुनमंगा सस्पेंड तौख्रे टीचर्स फेडरेशन की वांगलो अमन हाइकिबदा सस्पेंशन की अर्थ दी इहौदा यावदना थबक तौनबा हलको हाइबनी लामी की लेंगापु यानिंगदबगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चथरिबनी सही अनि की ममांगदा म्यांमार दा स्कूल लाख मरिगा लिसिंग कुंथ्रा लेखे हाइरी प्रोटेस्ट मूवमेंट दा सरुक यारुबगी नमक यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई लिसिंग त्रामा चामा थबक सस्पेंड तौख्रबनी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD ना लिंखटपा द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट अमदे अतई लुप कयाना मिलिटरी गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री दा सेली मतेंग पीबा लेपु हाइना फॉरेन डोनर सिंह दा अपील तौरिबनी मे कुंट्रौता बांग्लादेश की समुद्र खोंबान दा हमजिलकनी हाइरिबा नोंगलै नुक्सित यास थेंगननबा बांग्लादेश गवर्नमेंट सेम सारे हाइरी State Minister for Disaster Management and Relief Inamar Rahman haikibada COVID-19 laichet ki yengduna cyclone shelter hanadagi saruk ahum hena semgale nonglai nuksit asina Bangladesh da humjilakadaba chap chawa matamadu ngasi khangani adumoina mari leinaba miyoi singda nonglai nuksit adu thengnanabagi damak sem sabagi chap chawa matamadu tanakigani nga phaba singbu samudra da kumthadanaba section wapi kre haike Met Department na thadrok pasel amadadi cyclone Yas मे कुंट्रौता ओडिशा वेस्ट बेंगल खुलना कोस्टा हमजिनबा हरकनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइ पाउन पिजरी मालेम की ओइना हौजिक फावदा कोरोना वायरस की एक्टिव केस करोड़ 3 लाख अमा लिसिंग निफु हुमदरगा चाटेट मकफुगा तरेट लैरी खालसा एट इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट ना मणिपुर मियाम की नमक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन यांखै खुशी नरखरै Laivi village da COVID vaccine kapagi thabak chatakhrei loinana class 12 ki examination pangthoknabagi mifam ama Union Defence Minister Rajnath Singh na chair loduna pangthokhrei nasigidi podam sanduk chaba matang se loijare miyambu amko na kurumjari